Hello SOBITE, welcome to EIMI THUSIM, Tuni Hin AMASA inangazing, va nuya Galmanchah Minthang pen som hotsu, aban bana ihun vet diu his in, abula pada China sam anabe hom kitote, va nuya hin, kum som kit valang pihi, Galmanchah me pu me thalaba, kanto machang sang ta nomin, tu zingin song, ani in, me thalhoi ta le, nasata ta le, azat zat ke sim zingin, ahin izat ke simin. Ichanin na sazong le tu chung hin EIMI THUSIM bibar holding le nammi te holdinga vanu ya made pum me thal min thang ta ta chi som hi kahin la khomin EIMI THUSIM team to kahung ki thun English a konin kahin le don tu ni hin ngai thedingin kahin bolun ichi ho chu aman banin anabe khomote a hi le tun panpai ngal jingote a somna M1911 Call M1911 hilo le M1911 pistol hi achom te la dinga a hoi pen anasa pen le amin chi pen ta khat chu hi chule hi pistol hi John Browning ki tipa in achi sa kum jakat masanga kol muna hin save hin chule hi pistol a hi 45 ACP ki ka ba hi M1911 pistol hi 3 million vel tobong official copy ni ki boldo in chukit le hi pistol hi US military ten anaman so dan chu kum som sigile ko lang chan hi anamangun tuni chan gen jong amang ching ve ade in 1926 model M1911A hi aha man so de san hi abang M1911A hi USA ke se hilowa Soviet Union ten jong World War II lai anamangun jiban chomen Nazi German Hitler ten jong anamang kitun chukit le haiti le lusambak ten jong anamang ve chule h pistol hi film chani le som ko le nga langa film thohon anama ovin tuni chanin vanoi le sina Galmanchah thusima dinga khut lai ki ha man pen le achul thei lo le ai ti amang lo Galmanchah khat he jing ta na hi a hi le tun hi pistol chung chang thu hi neu khat ga be khom hite Akuna MP5 submachine gun HK hilo le Heckler and Koch company akuna MP5 kiti metal hi 1966 koma West Germany akuna hungke sim do akonin vanu ya dan thulang boipi police sole special operation agency hon ate hin pen ole ahaman pen Galmanchah hoita khachu hi zinge chule hi chithal hi variant ti chu chi som nga lang hi omin chule Galmanchah neole ke tup chet ta hi zin aha ki zo do in chukit le special force ole homeland security guard honso aha man cha le a hin tu hin ama khel dinga ki sim UMP meithal to hin aha ki te le honin hi alang khana hi meithal hi West Germany muna kona unki sim do hi wagin Germans by home MP5 hi economic lang boy zein amang chakit povin hi sang hin Israeli UZI submachine gun metal zo aha man cha zo hi chule MP5 submachine gun hungmin chile hungha ki man JP pen ta hi le Heckler and Koch HK10 G3 battle rifle thal na sa ta la hoita ahi wang agi ta hi ahin su ne over MP5 ahin su over neu cha ki tup chet le na sa ta ahin su je u ahi pe ne hi ho je hin special force on thal dang sangin MP5 hi aha man cha pe no hi a hi le ton MP5 submachine gun chung chang thu them khat anabe khomate agidna FAL hilo le fal kiti hi amin sunga fusil automatic quick lager ti na hin yuchi English sa ile do le light automatic rifle ti na hi chule chital hi Cold War lai chum NATO member kamzo sin ananei su ke ven hi chule chital hi Belgian ten ahin sim do hi na ban chumin chamhlan kal sa na mei pum pa pentin min vona ananei un hi ahin tun wang chital hi thingnoi ho ko cha aha ta na hi
chule chital hoidan hi meter zugu vela kam thla chamso hoi tane ki kap tu che thin chukit le minute khat sunga chang sagi round hi ake kap thin hi chuban chomin 20th century sunga battle rifle hoi pen khat chu ana hit again chule kumse in hichital ho hi million nga vel na ki sim do zobin hi ga head trading khat chu hichital hi Filipino Islamic Fundamentalist MILF Honzong anamang chauvin konungin British ten hichimei thala kohin SLR self-loading rifle kiti chu ain gisim do ben hi tun fal chungchang thu anabe khomate Asagina G3 Sumlam Germany ti chu West Germany akona kisim Heckler and Co G3 kiti may thalhi vanoi gal leni na ki chailanga ong kisim thal khat cho hi hichital hi lungthim tim ta na to hovet chilna le panla na fal le AR10 hoto kibanga ama sa pena hong kisim khomo hi chule G3 hi 1950s laya thumlam gam kai kal ki kap tu na zong anha ki mancha khat chu ai ki ne chutal G3 hi Bundeswehr kiti German spy group khatin 1959 kuma patsun ahin magun khonungin Spanish te Galmanchah langboi pi set mi kiti ten ahin sim hoi be ki nun ahin kulvar ki chai zuvin G3 zong AK-47 bangin gin chat lok lai ta in government le agent hotin pan na umlo amman na di humlo phanin G3 zong vanoi pumpia ahong ki hom chalin Mozambique kamsungge ahong lungin colony wara zong ahong pangphain salt lovin Mexico kama drugs galge zong ahong ki mangphakinin hi chukit le North East Indian kamsunga thingnoi jusi aneilu hello om pon hi chuban le G3 hi Pakistan government's by honzo service rifle in amangun chule tu chung esan gala zong panna sata lajing na lain hi a hi le tun G3 chung chang thu them khat anape kom kilote agumna UGI HMATL new chalen nasata UGI hi 1983 koma movie sung soto Scarface kitia Al Pacino THUSIM kithona actor Tony Montana in UZ and Matel ahin kichoya kod suit na kivom gangster ho ahin kapta na kuna vanu ya hung Minthang mama sing kod joy Matel hi Israel muna army officer Uziel Gal kitipan 1948 Arab Israeli Galaya ahin simto 1951 kuma kuna Israeli Defense Force on ahin man pano hi chule hichi UGI hi Israelin pama aha thatto export plane pen khar hi na pansomin 1982-83 sunghin hichi metal hi mini le microtin aneu zep le chom zepin ahin sim hoi beki na hi chule hichi UGI kiti hi asimpa min abullanga zem thum kila doa kisa ahin chuban joma hichi metal hi leisit chungam somku chunglama spy hon nasaten adai hlen bana operation chom le given bit nazat chomin aha man cha le on chuban le hichi UGI metal langma akitet pi MP5 submachine gun sangen kai rang tum hian bazar la hizong le alim aniaw to azam thet to aga sel bai lam le anasak zehin MP5 sangen aman cha anop zoin rizehin vanoi pumpia million som tabong hi aki thot do zingin hi tun ju zai chungchang thu na be komte angana Remington model 870 Remington model 870 hi Pammangcha gisim shotgun hin hichi shotgun hi 1959 kuma Remington Arms Company LLC 10 ahin sim toba 1951 akona tu gya hi ki mangcha jing metal hoi ta kha chu hi chule hichi metal hi
mitam hon ki chip gol si na dingle sakap na dingle EIMI ki ben na dingin aha man chaun chuban zomin vanu ya dan thulam boy pi police ole galsa sipai hon song aha man chaun hi chuki lechi Remington 870 model pen hi Remington company 10 Remington pump shotgun series ahin solo lawa ali chan na hi da bana a hoi loi le anasa loi pen khat chu hi chu lechi metal hi a hoya anasa dan chu cartouche chang somni leki chen song boilo hila ki kap do thi a hi zain mi tampin ahin dei thanun izi chun 1951 kum chun million som to pi hi ahin SODOH chule echi a SODOH na dingin sumjong alut be alo zain million som lang ki SODOH chu company te din tona na sata khat hi kinin he chubanin hichimei thal hi mi thlam na sipai hon aha man chaw hi zain amin chi le zengin chule US government department of the Yosia hichithal hi omsu kein chubana vanoi pumpi ake khat pi adea G20 kam hon hichithal hi amang chawin chule film som ge zena zong hichithal hi akimangin chiban jomin vanoya ga little ki bol da umna zosia hichithal pan la lo na hi ombe set pon hi a hiletun Remington model 870 chungchang thotem khat anabe khom kilote Alina Simonov SKS metal hi semi-automatic carbine hin 1943 kuma Sergei Gavrilovich Simonov in ahin sim hi chulechital hi simple tenagi sim thalhoi ta hi na ban chumin aman dan chung abai lamin hi chuki lechital hi amasa pena din Soviet Union na ahungki SODOH masa penin khunungin banoi gam tampia ahungki the thangin gam tampin chung ahin ki simun hi chule SKS hi bayonet le magazine kito rifle hi ahin SKS hi semi automatic thal hi zain magazine chang sombo thun theidin eke semin chuban chomin 1950 langa AK-47 ahung SODOH phanin Soviet Armed Force 10 aha man cha thapovin ahin hichizofin SKS carbine hi Soviet border troops internal troops second line le reserve army unit hon Sot pi among Tabeki on he chule SKS hi Arsenal muna 1945 komin ahin SODOH 1958 gain ahin simun ahin SODOH somun hi ahin hichikum ki kasung adia 1953 le 1954 kum sung chung 2.7 million jena tamin Soviet 10 anasim do na hi chuban zomin Cold War ga laita achum People Republic of China le akikot job pi ho license no ya SKS carbine tampi anasim doon ichi akon chunwan noi mun tampia ahung ke thot jal kinin thingnoi songnoi tampin song ahin mang chawin asin thei hlovin hi adi in 1980s ki patti lai chun non America kama bazar la von join ake zoin mi tampin sakap na dingle ke chip goal se amandin anake chona hi tun SKS chungchang thu anabe khom kirute Athumna AR-15 1956 komin ARMALAI Company 10 AR-10 kiti may pumhoita kharhi semi-automatic le automatic firing mode uma ahin sim doon ahin hichithal chu US military holong day bang anahi lozain service rifle in anamang povin hi hichipat chun ARMALAI 10 song avet la na ding may mayin zakat tabong anasimun Samuel Kaming kiti Galmanchah langa kivei mi pa in foreign spy ho avet sa azu la athele tin anape doon Kaming in song AR-10 chu Nicaragua gama sang sagile zangavel tapong hi ahin zodo in ahin Nicaragua te sipay zilamkay General Anastasia Somozail ama changte in tes abol nain a firing pin ahung chom do in alu athiu pi na hi hichipat chun Nicaragua ten song a order zo siu chu ahin cancel on hile ARMALAI te din akinep ne zo siu chu vut vai asu in
lungim le tho satman a bomb zingona hi chun ARMALAI Chief Engineer Pu Eugene Stoner lung atong khalin hi chun aman chong lungthim tu ta ahin kegin ahin tha semin a hi le 1958 komin AR-15 chu ahin sim do ta na hi zo chun coal company te koma ahin chu on hi le coal ten zong AR-15 chu ahin sim hoi be on hi chu M16 ahin so US military hon M16 manin ahin mang do on ahung lo thing ta gan hi chul AR-15 hi Vietnam gala dinga meithal minthang loi ta khat nin ahung khen alim zong Vietnam gal ta bo vet che na ban zomen konunga AR-15 a kodin THEI M4 carbine hi hum do ki hi chul AR-15 hi M16 ta bong che hi zegen alim dan agong dan chong ta khat ta bong chu a hi zegen a je chu M16 hi AR-15 a kona hung ki sim do ai bo win hi ahin AR-15 hi M16 sanga chomjep hiu zangjong zang khai zemin hi chule AR-15 hi ARMALAI rifle tina hi tun AR-15 chung chang thu them khat anabe khom ki rote Anina Gavier 98 Gavier 98 achom lama Ju 98 ahilole M98 hi Mauser giti German Galmanchah sim thim khanin anna sim bolt action rifle hoita khar hi chuban joma hichimei pumphi mei changchanga asunga ki thungkoma ki kap the hi zein German sipaiten 1890 na pana 1935 ge chu service meithalin anamagun ahin chom khat jobin Gavier ta bong chet khat ahung ki sim do in ahin Gavier sangin achom chep khat chule hoyang hoi zeble nayong na sezep khat amin carabiner 98k eho he dinga car 90 zo su ahin mang ta ben hi chuban zomen Gavier 98 hi stripper clip kiti mei chang khom na magazine ta bong khat to ki thoa mei chang gang chala ki heng the hi zin a kap lang hi a ki gang the sin a ki su ula in konungin hi stripper clip ki mang hi country dang ti chu UK Japan chule US ten chong ahin bol pan ta ben hi chuban zomen hichi Gavier 98 hi German sipaiten anaman masaru Gavier 1888 chu ahin khela German ten service meithala ahin mano hi chuban zomen Gavier 1888 hi Chinese boxer rebellion le World War I ga laita chun infantry ho adingin meipum sinte unta kharana hi alangkhana Gavier 98 hi Ottoman Empire le National Spans by Home service meithalin sot pi anamangona hi ahi le tun Gavier 98 chungchang thu themkhat anabe khom kilote akhatna AK-47 hi Mikhail Kalashnikov kiti Russian spy khanin 1947 kuma anasim do mei thalla akichim loile Minthang loi ben chu hi chule amin AK-47 hi asaulama automatic Kalashnikova 1947 ti chu automatic le asimpa min Kalashnikova le it is mei pum service sa hungki mankum 1947 a kona hungkila do AK-47 hungki sa hi hichi meithal Minthang ta hi ahin sim do pa Kalashnikovin German te submachine gun MP40 le STG-44 assault rifle kiti meithal na sata chi ahin muwa kona hi lungthim thu ta ahin kenga hichi AK-47 automatic rifle hi ahin sim do hi chulechi meithal hi USSR-10 nampi gal san homan cha dinga meithal sim ki tetna competition ahin bol na over lungthim thu ta le thobu na sta kenga nampi gal san honing kelna hichi AK-47 hi ahin sim do hi aban le hichi meithal hi 1946 kumin mancha pan theidin aumin 1949 kumin Russia spy yosin ahin mangun amasa pendin AK-47 hi Chinese Communist Revolution a gal kisa na ahung ki mang chamasa penin konungin AK-46 le AK type rifle tampi ahung ki sim doin
million jakhat le som ngaval ahin sim zawan hi aban le Mozambique ten song afle ge iwa alim akitaun chuban zomen Russia le Ukraine ten Cold War zauchun vanoi pumpia aha export do le hi chule vanoi gam zausin ama de dan chin AK ekisimun anei su ke win abangin AK akopi on hi heading khat chu Indian insa song hi AK akona kopi ki bola unkisim do hin chule Israeli Galil zong hu AK akona unkisim do ma hi kinin chota le tula e san gala aha ki man loi Burmese M1 M2 kiti ho zong hu AK akona unkisim do hi chule tu gen Indian kolsipai honso AKM10 akisimun amang chajik na hi chuban le Indian kolsipai hozong Russia te to akithu khom ki dun AK203 kiti hozong akisim ki nun hi chukit le AK hi achi asang azao min hi a hi le hi AK47 sim do pa movie si na Vietnam leo 2020 kuma ngi sodo AK47 kiti film khu na vet thiu hi chule chi Galmanchah lampanga business ki bol adia AK47 export le business ki bol na film na Vietnam leo Nicholas Kitsin Victor Brock ki tipahin ko simatho Lord of War ko na vet ki theu hi so le AK Minthang dan chu hi film Lord of War Yuri Olaf metal zo pan seina koima gari ki cho noma laina ki gol om tapoi miosin AK bo ti ta ve ati na hi Hello so bite hichan hin chai taw hitin hichi video ka hin sip na PAOLEDOH ti chu translation langa hin KITHOPI nunga TERESA BAITE golang kai Minthang LHOU'S nunga RUPI moi HAOLAI gin media James KIPGEN ho zo si chunga KIPATHU sangta kain PHONG'E a hi le so bite tu chung hin saw out khat an bol kirutin ama hi koi madang hilovin tu chung translation na hin KITHOPI nunga TERESA BAITE channel hi description in zong kahin koin chuban le ama kona THUSIM zong in ngai di hi zi chu lungsit te in ama support le KITHOPI bet sana like share le subscribe na bol pi tin viewer ho ko matim ne kahin ne ye a hi le aban long le tu chung e san gala mancha ki mang ho them khat in bet kom ki di hi zi like share le subscribe bol pumin ananga zinte